Amakuru ki muri Rugby dusigiye muri weekend. Duhereye hano iwacu mu rw'imisozi igihumbi rutamirijwe ibyiza ingagi n'inseko zirenga igihumbi rwa Rugby. Uganda Rugby Men's 15th National League 2025 yarigeze ku cyumweru cyayo cya 18, umukino umwe rukumbi waje guhuza ikipe ya UAE Rugby ndetse na TSS Rugby. Umukino waje gutangira isaa 8 z'amanywa ku kibuga cyiza cyane cya Kaminuza ya UAE Huye. Ikipe ya GTC ku kanyamuneza gahambaye nyuma yo gutsinda ikipe ya Resilience nubwo byari bigoranye mu mvururu ikabije ikayitsinda 17-13, ni nako kanyamuneza bajyanye ihuye baza gutsinda ikipe ya UAE Rugby amanota 52 ku manota 18 ya TSS, ikomeje umujyo wo kwerekeza muri kimwe cya kabiri giteganyijwe tariki ya 20 z'uku kwezi kwa 12. Mbibutsa yuko hasigaye imikino ibiri aho Puma izakira UAE Rugby mu gihe GTC izongera kwisobanura yona UAE Rugby. Ni nako kandi mbibutsa yuko tariki 20 aribwo semifinali zizaba, mu gihe amafinali azaba tariki 10 z'ukwezi kwa mbere 2026. Nuko shampiyona yacu nta gihindutse ikarangira kuri uwo munsi. Tuvuye hano iwacu i Rwanda tukambuka mu baturanyi, nta kindi kiri kuvugwa usibye Uganda Cup yarigeze mu masemifinali, ariko ibintu biza kwisobanura hamenyekana uza kwerekeza ku mukino wa nyuma. Nuko Pilot iza gutsinda bigoranye ikipe ya Cobs amanota 28 ya Pilot ku manota 23 ya Cobs. So umukino wonyine waje kuba, ni nako kandi Hitens yaje gukubita itanditse Buffaloes amanota 22 ku manota 13. Nuko Pilot itikatisha itike yo kwerekeza ku mukino wa nyuma, aho izacakirana na Hitens ku mukino wa nyuma uteganyijwe kuzaba tariki 6 z'ukwa 12 2025. Nitwavaho ngaho kandi tutavuze mu bari n'abategarugori, nako kandi nabo bari bageze muri semifinali. Avengers yaje gutsindwa na Nairo Rapid. Mbibutsa yuko Nairo Rapid ari ikipe ya Jinja Hippos, nuko iza kubyitwaramo neza igera ku mukino wa nyuma itsinze Avengers amanota 28 ku manota 22. Ni nako kandi habaga undi mukino, She Wolves yaje gutahana insinzi yikatishiriza itike yo kwerekeza ku mukino wa nyuma itsinze amanota 10 ku manota 5 ya Panthers. Bityo bituma ikipe ya Nairo Rapids ikatisha itike yo kwerekeza ku mukino wa nyuma, aho izacakirana na She Wolves kuri uyu wa gatandatu tariki 6 z'ukwezi kwa 12 2025. Sinava Bugande ntavuze imikoranire ihambaye yaje guhuza United Arab Emirates Rugby Federation ndetse na Uganda Rugby, aho basinyanye MoU, Memorandum of Understanding, yasinywe hagati ya United Arab Emirates Rugby Federation ndetse na Uganda Rugby ku mikoranire igamije guteza imbere umukino wa rugby no guteza imbere ubufatanye mu bunararibonye bw'ababigize umwuga, ndetse nibagiwe guteza imbere iterambere ry'umukino mu bihugu byombi, aho bahuriye i Dubai mu mikino y'abakina ari 7 ya HSBC. Tukiri muri Afrika ntago nasiba kubabwira umukino wahuje Ghana ndetse na Nigeria mu kiswe Heritage Cup Jolofa Derby. Ghana yaje kwisasira ikipe ya Nigeria iyitsinda amanota 38 ku manota 11. Ibi byose biratwerekeza hanze mu gihugu cya United Arab Emirates i Dubai, aho hakinwaga HSBC mu mukino w'abakina ari 7. Mu mikino ya nyuma, imikino yaje kugenda itya muri Dubai Sevens mu bari n'abategarugori, aho muri semifinali New Zealand yaje gutsinda Japan amanota 31 ku manota 5. Australia itsinda Fiji amanota 31 ku manota 10. Ni nako kandi hahise hakinwa
umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu, Japan iza gutsinda Fiji bwa mbere mu mateka kuko niwo mwanya wa mbere bagize kuva ino mikino yatangira. Ibi byose byahise bitwerekeza ku mukino wa nyuma waje guhuza New Zealand ndetse na Australia, aho New Zealand yaje gutsinda amanota 29 ku manota 18. Black Femme ibaza kwegukana igikombe. Iryo ni nako kandi no mu bagabo mu mikino ya nyuma semifinali, Ubufaransa bwaje gutsindwa na Australia amanota 18 ku busa, mu gihe New Zealand All Blacks yaje gutsinda Fiji bigoranye ku munota wa nyuma amanota 28 ku manota 21. Nuko ku mwanya wa gatatu ikipe ya France yaje gutsindwa na Fiji amanota 28 ku manota 7. Nuko ku mukino wa nyuma iza gutsinda amanota 26 ku manota 20 ya Australia. New Zealand yari yihariye icyitwa finali kuko yaba mu bari n'abategarugori ndetse no mu bagabo Australia yahuye n'uruva gusenya itsindwa ku mukino wa nyuma. Nuko All Blacks cyangwa se New Zealand yitwara Dubai Sevens, babwira yuko imikino ya Sevens yagarutse, aho turaza gukurikizaho Cape Town muri South Africa. Nimuzacikwe n'iyi weekend nibwo indi Sevens series iraza kuba ikomeze. Sitwasoza tutavuze ku ikipe yacu aho yakinaga umukino usoza umwaka na yindi atari South Africa cyangwa se Springboks, aho yaje kwihererana agakipe ikaza kugatsinda byoroshye cyane amanota menshi 73 ku busa. Iyo nta yindi ni Wales yahuye n'uruva gusenya mu isozwa ry'imikino ya South Africa isoza umwaka. Mbibutsa yuko indi mikino izakomeza umwaka utaha.